بسم الله الرحمن الرحيم درس نوغا بون اندر دو دفتر متن الدين يعني اندر باس 23 كرمكم من ماكي وافترض الله انفرلي على إهور جميع العباد dendangal jiyaɓe ɓen alkufura yeddugol bittaagut ɗi sanamuji bewinayɗi wal iman billahi e gomɗingol allah qala ibnu qayyim wi'i o maaki rahimahullahu ta'ala yo yurmede allahu o woni e makko ɓeɗo maaki معنى الطاغوت définition ko wiyete kon taaguti ma'ana mum on firo mum on ma tajawaza bihi ko konko yawtini al abdu jiyaɗo haddahu keerol ngol ko wiyete taaguti koko yawtini jiyaɗo on ka allah siifi ɗon min ma'budin immodde e rewaɗo hara hina allah no wiye taagut aw matbu'in ma jokkaɗo e ko lundi laawol allah no wiye taagut aw muta'in ma ɗoftaɗo e yeddugol allah no wiye taagut wattawaghitu bewinayɗi sanamuji ɗin kasiruna ko ɗuuɗuɗi no ɗuuɗi moƴƴa kono noon waru usulu ko e majji tet majji on hamsatu ko joyi arano on iblisu ko iblisaru tigi ndu anduɗen ɗum la'anahullahu yo allah huɗumo iblisa si inde makko wowlama ko yo huɗe iblisa la'anahullahu yo allah huɗumo go'o wa man ubida e kala rewaɗo wo huwa hara kanko raadi yimo weltori hara o woni taaguti tammum ɗum wa man da'a annasa e kala on nodduɗo yimɓe ɓen ila ibadati nafsihi faade e rewgol hoore makko are rewol lan hara e on noon kadi ko o taaguti ko nayi on noon tanmi on noon nayi ɗum ɗum waman iddaa e kala on nodditiiɗo shay'an hunde min ilmil ghaybi andugol ko wirni foti ko piiwoɓe keeda ɓen ɗum ɗon kadi ɓen ɗon kadi koɓe taawuti jawabun ɗum waman hakama e kala on ñaawirɗo bi ghayri ma anzala allahu hara wona ko allah jippini kon ka deftere makko awa justice ji men ɗin e commissariat ji min ni fof ko taawuti والدليل دليل قوله تعالى الله دال نودون لا إكراه في الدين دولغول على إكادينا تدغم دي تبين رشد بيوانغال بانجي لا إبوس نلغي إمود دورنك إهينو لاول فيو غنغول إهينو لاول مجي غنغول فمن يكفر وندو يبدو بالطاغوت إيدو بلينيدي sanamuji ɗi joyiji haalaɗi ɗo ko e majji on ni wa yu'min billahi o gomɗini allah haray faqad istamsaka haray o jogitite kanko bil urwatil wusɗa ɓoggol sattugol sellugol lanfisama laha taƴugol alanagol ɗon ka aljanna direct on tiyata wallahu no allah sami'un ko nano kala ko wowla alimun ko anduɗo kala ko miija e kala ko huwa allah kadino andu karma komin maaki wa hada oɗo aya ko yewta kon e nder oɗo aya huwa ko ɗum woni ma'ana la ilaha illa allah ko ɗum woni ma'ana ala reweteɗo ko ina allah ɓoggol sellugol ngol ɗo ko la ilaha illa allah wonno wa fil hadith woni e hadith sellu monellaɗo maaki ra'asul amri hoore piiji ɗin fof hoore fiyaake ɗin fof al islam
ko l'islamu tawa anani julde anani korka anani hajju anani janngol ko ɓa ko a julɗo si wona ɗum haray ko fuufa fuu ra'sul amri hoore piiji ɗin fof al-islam ko islam on taw l'islam on ko natirte ko shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah wo o muudu tugalal diina kam ɓawde neɗɗo on naati l'islam o seedi alaretede koyne allah muhammad ko nelaɗo allah tugalal diina kan assalatu ko julde nden julde nde woni tugalal diina kan mo yirɓini ɗum julde diina makka boni wa dirwati sanamihi meelel ngel ka ɓuri towde ɗen e l'islam al jihade fi sabilillahi ko waɗugol jihade fi ɓantugol ngol laawol allah karama ko min maaki wallahu a'lamu ko allah woni ko anndi yilta ɗen wona wowirno noon karama ko min maaki waftarada allahu allahu on farli ala e hoore jami al ibade dendaangal jiyaaɓe ɓe allah tagi ɗen addi ka hoore leydi ɗo jinna yimɓe allah farli e hoore maɓɓe alkufra bittawuti yeddigol bewinayi ɗin wal iman billahi e gomɗingol allah ko wila ɗo annduɗen ko atti farleede e hoore jiyaaɓe ɓen wona julde kongol konngol la ilaha illa llahu kongol ɗo konngol atta farleede ɗum noon ko woni ɗum ko rewgol allah kanko tum fenna dendaangal ko rewete kon koyna allah yonanta neɗɗo rewgol allah fodde o yeddaali kala ko rewete koyna allah yonanta neɗɗo yeddugo rewete ɗin o rewaali allah fo ɗiɗo ɗiɗi timma ko man abadallah wa kafara bima yubar min dunillahi haruma maalu wo damu ko kala on yedduɗo e gomɗinɗo allah o yeddi ko rewete kon ko hina allah hara ƴiƴam makko e jawdi makko ɗin harmi fo hoolo ɗen fiɓo ɗen tabintinen wonde ko allah tugoni reweteɗo goonga kala ko rewete kon ko hina allah ko fenande ko si goɗɗo waɗi ɗum julde makko nen noon fuɗɗe haalede fi mum sa wii ha l'islamu no moƴƴi kono haray kirti e yaagal ngal kadi ko diina en noon kadi ko allah rewata ɗum ɗon kan no moƴƴi haray an ko a keefeero jeddo kef kala mo heefirɗinaali heeferaɓɓen ko keefeero waftarada allahu allah farli jami al ibad denndaangal jiyaɓen alkufra bi tahuti yeddugol bewinayɗi ɗi mbiya ko fenaande jokka toon wal imane billahi gomɗingol allah qala ibnu qayyim jawsi ko karama kojo ni molanaɗo windude defte waɗɗo fatawaji ibnu qayyim rahimahullahu yurmede allah woni makko ta'ala towɗo en torki allah yo allah yurminmo naadamo aljanna simo nemo yo allah ɓeydanmo si o liddu subhanahu wa ta'ala ittumo ka woni ɗon addamo ka nema on woni ɗon ɓeydanamo kadi e holli maana tahuti on koni ɗum ma tajawaza bihi l abdu ko kala ko yawtini jiyaɗo on haddahu keerol makko ngol allah siihingol si allah wii wota a yaru beere kala ko defuma yarugol beere ɗum wonanima tahuti si allah wii wota a wujju kala ko defuma wujjugol ɗum wonanima tahuti si allah wii wota a yennu mawɗo kala ko woni sabu ya yennu mawɗo ɗum wonanima tahuti si allah wii wota a sirku kala ko defuma sirkugo ɗum wonanima tahuti kala ko yawtinma keerol ngol min maabudi immodde rewaɗo awma to ɓooyi imma jokka goɗɗo e majjere ko woni kon e muɗum awmuta imma ɗoftaɗo ko ɗum waɗi ɗi tawno nelaɗo men sallallahu alih w sallam ɓe jangi ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi addi ibn hatim on tawi o wonti noon annasarajo o wi ko ayene laaɗo allah min wonaali miɗen rewa ɓe dey
nelaaɗo maaki e wonaali hiɓe harminana on ko Allah dagini harmi non e wonaali hiɓe daginana on ko Allah harmini dagi non o wi o oye min waɗano ɗum ɗon laaɗo maaki ko ɗum ɗo woni rewgol ɓe ngol wona sujjangol ɓe ngol tum donc si a jokkii goɗɗo foti ko karamakojo foti ko ustasijo foti ko wonɗo foti ko lanɗo a jokkiimo a weltori e hoore yeddugol Allah hara on wonanima taxude hara a rewi on ɗon a acci Allah maana tawaxit ma tajawaza bihi l abdu konko yawtini jiyaɗo haddahu keerol ko Allah siiɗi ɗon min mabudin immodde rewaɗo awma to ɓo imma jokkaɗo awmo to imma ɗoftaɗo ɓe maaki wa tawaxitu bewinayɗi sanamuji ɗin kasiruna ko ɗi ɗuuɗuɗi kono noon ɓe maaki e limtayi koye ɗen waru usuhum koye majji on hamsatun ko 5 iblisu la'anatullahu iblisa ko o woni hoore piiji ɗi woppu taw e kala ko majjinta ko iblisa o wiwnoɗo fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'ina kanko tigi o dari o wi'ani joomi meɗen wonde o wondiri teddungal Allah ngal o majjina en fa bima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim mi jooɗanto ɓe ɗatema fewɗe summa la aatiyannahum min bayni aydi wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samaihim wala tajidu aktharum shakirina iblisa ko o woni baaba kala ko bewinta ko ɓa o ƴetti garante wonde o bewina en fof meɗen kuddi Allah woni e makko kanko wiiɗo wonde o yogitate jiya ɓen jeɓal kanko kadi farlangal tiranoɓe horde leydi aftani kanna durriyatahu no ka nder qur'anare ko heewi ko almuhimmu ko iblisa woni numéro 1 ɗimmum ɗum woman ubida e kala rewaɗo o kanko raadimo weltori ko yiɗa ɗo andi ɗen annabi isa wona o tahuti usaire wona o tahuti malaikaɓe wona ɓe tahuti si on ɗum kamɓe ɓe weltora ko ɓe wona rewede ko kay ɓe weltori ɓe weltora ko wona ko ɓena rewede kon kersima ɓe no rewde annasara ɓe no rewde annabi isa alyahuda ɓe no rewde usayre mal heeferaɓe gon rewde malaikaɓe ɓen kono est ce que ɓe weltori la ɓe weltora woman ubida e kala rewaɗo o tawi kanko raadimo weltori ha woni taxut woman da an nasa e kala noddi o yimɓe ɓen ila ibar nafsihi rewgol hoore makko ɗon numéro 1 ko firawna wiɗo ma alimtu lakum min ilahin gayri min mi andana o rewteɗo goo no waɗi ko hina min ana rabbukum l ala ko ɗum waɗi Allah fa akhadahu Allah wi fa akhadahu llahu nakala al akhirati wal ula firawna nodduɗo yimɓe ɓen yoɓe rewmo yoɓe sujjanmo voilà 3e on noon 4e on wamanidda'a e kala o nodditerɗo fenande ɓe kadi harakade ko fenande e kala nodditorɗo sa en hunde min elmil gaybi andugol ko yimmi si on daranima o wima wo ko noon joni an kadi koyɗi ma ɗin a wattiɗi joni wasi tawi ko Allah woni wahay nde e maɗa woɓɓe no woodi ɗo waɗa ɓe koyɗi mum ɗin wasi ko Allah ko wahay ɓe waɗa koyɗi maɓɓe ɗin ko wahay ɓen kan no woodi ɗum iɗen andi affaire joni noddago andugol ko wirni foti ko koode darirte foti ko keede foti ko jaare foti ko toɗɗuwo rannude kala nodditorɗo andugol ko wirni haray ko tawuti wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ko Allah jogiti saabije ko nagoy ko wirni kon ɗum tabi sa wi ko saabije ɗen taw ko Allah tun andi kadi woni na haala ɗinum ko wirni kon قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الذين لا مكة يري قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء anda ko wirni nela ɗen e hoore mum anda ko wirni ko Allah andinide komɓe andi waman idda'a shay'an min ilmi al-ghayb kala nodditorɗo goɗɗum andugol ko wirni ko taxuti
senkemo waman hakama e kala ñaayuɗo ɓe gayri ma anzala llahu ko wuuri ko allah jippini kon waman lam yahkum bima anzala llahu fa ulaika humu zalimun aw kafiruna aw fasikuna fo nono qur'an kala ñaayirɗo hara wona ko allah jippini kon ko keefere jeddo ko o towɗiɗo ko fasigiijo komin wowli ndaare kasimore ma idate no nder ton kala on ñaawirɗo hara wona ko allah jippini kon on yaafoto en wejjitu wadde téléphone silencé donc ɓe holli ɗo kala on ñaawirɗo ko hara hina ko allah jippini kon haray kanko kadi ko o taahuuti o bewinowo ko o taahuuti e conji koron karanji waɗaɗi ɗin fof ko taahuuti sikki wala karma komin maaki wat dalilu qawluhu taala dalilo ko allah dalno ɗon la ikraha fi ddini doole forcé ala kadine qad tabayna rushdu min al-ghayy gonɗi peewal ngal e ɓewre nden e ɓangi ino ɗo faman yakku bi taahuti kala on yedduɗo ɓewinaji ɗin ɓewinaji ɗin o yuminu billahi o gomɗini allah o yeddi ɗi a heddiɗi fof o gomɗini allah tum saka distan saka hare o jogitike bil urwatil wusta ɓoggol sattugol lanfisama laha taƴigol alanagol ɗon ɓoggol wallahu allah samiun ko nano alimun ko anduɗo karamo komin maki wa hada ɗum ɗo huwa ko ɗum woni ma'ana la ilaha illa allah onni ko ma'ana la ilaha illa allah onni wa fil hadith woni e hadis kadi ra'asul islam ra'asul amri kantoɗo ra'asul amri hoore fiyake ɗen fof al islam kol islam wa umuduhu tugal mungal as-salatu ko julde den ko duwat sanamihi meele ngel al jihad fi sabilillah ko waɗugo jihad fi ɓantugo ngol ɗo lawol allah oɗo hadis ko e gaade mo aad ɓiɓɓe jabaloylala nokku o wiwno kanko tigi woni ko filli o hadis o arno o wi womi wi'uno ko a yonelaɗo allah yeeto langollal naaday ngallal ngal janna woɗɗintinam mi e yiite laaɗo maki he alandike fii ko mawni ɗo ɗay kono noon ɗum no newo e hoore on mo allah newinani joni noon ko ya a rew allah kanko to hara a sirkanalimo hay huunde hay sirku togoso on ka sirkan mum ñiiɓa e julde itta zakka hoora suumaye hajjaya on taynelaaɗo maki accetami tindinama e hoore dambuɗe moƴƴere sa rewri ɗon a memoye aljanna ɓa ko ɗum faalaɗa ko ɓurno himmude e himme sahaba ɓen fof ko fi aljanna nelaaɗo maki korka kan ko heedo heedinayi ɗi goɗɗo yeddugol allah heedinamo e naatugo yiite sadaka ɗanninayi ittugo sadaka ɗanninayi goopi wono ndiyan ɗanninirta yiite e julde gorko kadi ka nder jemma ɗanninayi goopi kadi yimmagol salligo jemma juula nelaaɗo jangi o aya wonno ka simo sajorati tata jaafa junubuhum anil madaji haa ka ɓe hewti ɗon yamaluna ka raɓɓiddingol addition refti nelaaɗo maki accatami mi yeetoma hoore piiji ɗin fof e tukalal mum ngal e meelel ngel maade mi wi o e mi accay nelaaɗo maki hoore piiji ɗin fof ko l'islamu tawa ra'asu amru al islam waman istaslama salima kala jebbiliɗo o wi ashhadu an la ilaha illa llah wa sallallahu alaihi rasulullahi haray ƴiƴam makko ɗan e jawdi makko ndin daɗi ka anna ɗo laahara kadi siko e hoore goonga o wowli ɗum o golliri haray o daɗi jahannama kadi hoore piiji ɗin fof ko l'islam taw dugalal diina kan kadi ko dugalal ngal dali kon e hoore ko diina kan dali ko hoore muɗum ko nde ɗo julde la prière mon frère julde nden dugalal diina kan ko julde nden meelel ngel ko jihaadi heɓata ɗum noon si wona jomiraɓe ɓural jihaadi pilasi ka jihaadi jottinta goɗɗo ɗon hay gooto yettota ko ɗum sona wadda jihaade e refti nelaaɗo maaki accata mi yeetoma ko waawi lancide ɗum ɗo fopp nde o tere o wiya on laaɗo maaki nelaaɗo nangi ɗenngal makko ngal ɓe maaki he
elal ɗengal maɓɓe ngal kamɓe tigi ɓe maaki he haɗi e ma ngal ɗengal a yii ngal ɗengal jogi to ngal on sayi muhadiri nelaaɗo meɗen waawi jogitaade komin wowlirta kon min nanngii ɗenga men nga min wodira on ɗum nelaaɗo maaki biro ma perdima taw si yimɓe ɓen hippete ka hoore yiite e hoore kunduɗe maɓɓe ma e cogɓe maɓɓe ma jeese maɓɓe ɗen si wonaa ko ɗende maɓɓe ɗen wayi e jiyamo yiiɗa ka yiite o anndu ko ngal ɗengal maɓɓon naadi mo nder ɗon junngo ma ngon ƴawnete e ka ukkete ƴawa koyngal ma ngal ukkete ƴawa kono si hunnduko ma kon ukkima ƴawata donc ɗum karma koye maki wa fil hadith ra'sul amri al islam hoore piiji ɗin fof ko l'islam wa umuduhu as-salat wa dhul sanamihi al jihad fi sabilillahi karma koye maki wallahu a'lam karama kojo Muhammad bin Abdul Wahhab kamɓe ɓe maaki ko Allah andi ko mi wiyata miɗa andi o oye ko Allah woni ko andi nani si tawi ko hawrniri e sawaba yiiɗon nga ɗum ko Allah jarnirte ɗum ko yo weltano Allah namin dey amma siko faljere ɗum ɗon ko min artiranto ɗum ɗon haray ko min Allah kan ko woɗɗitiide faljere la yadullu rabbi wala yansa yiltoɗe wona wowirno noon bisimillahi rahmani rahim waftarada allahu on farli ala jamii l ibadi e hoore dendangal jiyaɓe ɓen alkufura yeddugol be taguti beyinayi ɗiɗi wal imana billahi e gomɗingol Allah gaala wi ibnul qayyim ɓiɗɗo qayyimi o rahimahullahu ta'ala yurmede Allah to ɗo woni e makko mana taguti mana beyinayi ɗiɗi ma tajawaza bihi ko konko yawtini al abdu jiyaɗo on haddahu keero makko ngol min mabudin immorde e rewaɗo aw matbu'in ma jokkaɗo aw muta'in ma ɗoftaɗo wattawagitu bewinayi ɗiɗin kathiruna ko ɗuuɗuɗi wa ruhusuhum ko e majji on hamsatun ko 5 iblisa la'anahu llahu yo Allah huɗumo wa man ubida e kala on rewaɗo ko huwa hara kanko radin himo weltori wa man da an nasa e on nodduɗo yimɓe ɓen ila ibadati nafsihi faade rewgol wonki makko wa man idda'a e on nodditorɗo shay'an hunde min ilmi l-ghayb andugol ko wirni wa man hakama e on ñaawirɗo bi ghayri ma anzala Allah hara wona ko Allah jippini kon wa dalil on qawluhu ta'ala ko kongol Allah towɗon la ikraha fi din force ala ka dina doole ala ko faanda ɗum noon eski noon joni ko neɗɗo mono faalere Allah mono faala ciɗon jihaadi ala ɗum ko aɗa jihaadi sarginede nani eyo la ikraha fi din force ala ka dina gaɗugom ɗi tabayyana rusudi peewal ngal ɓangi nel goyi immorde bewre nden faman yakfuru bittaguti kala yedduɗo ɗo bewinayɗi ɗin wa yumin billahi o gomɗini Allah sagadi tamsaka gomɗi hare o jogi tike bil urwatil wuthqa ɓoggol sattugol lam fisama laha tajgol alanagol wallahu no Allah sami'un ko nanowo alimun anduɗo wa hada ɗum ɗo huwa ko ɗum woni ma'ana la ilaha illa llahu ala rewtere ko ina Allah wa fil hadithi woni hadith ra'sul amri hoore fiyake ɗen fof al islamu ko l'islamu wa umuduhu tugalal mungal as-salatu ko julde nden wa dhurrat sanamihi
mais